Alright, motageri Meru TV ni ntuko ya kenda mweri jwena na mwakano jwangirije mirongo iri na ithano. Iri ntuko ya Jumamosi kana tugaga ne weekendi mbithironge kugotaga ogani tumurike na gutegera na nguruki kuthoja manto ora jethirito jagitana mbere na gukarika ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya na kinya tugitagegera manto ndene county namba 12 era ni county ya Meru. Kurikania andiki wetu bantu tubethirite bakithiuruka ntere cionthe gutigera niba guturetera ripoti ore chikuthachi yetu kinyaneria na tugakonenkira ripoti ici na njira entariru kugwata ogeni twithirwe tugitagagira ripoti ici cionthe na tuone mantu raja mbete kuthacha gitana mbere on bambitaga Dennis Mutuma Muthomi. Ici ni nteto cietu cia Meru TV ogoro monanio to mathithio ogoro banarua ni Paul Ngojiri. Tuambirie na ripoti yegie munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki uria withiritwe ari na ndionga endene county ya Meru aria ethiritwe agitarire manto kathumba na kuga ati bakathingatira mbecha ira cionthe chithiritwe chikiwa ndene kana chikijukua ndene ya factory kana mbecha cia majani arabugite na nkuruki ya milioni 1.3 ichombete kutha chikijukua na bakiuga andiki kana aerekeria nene ba factory mono factory ya majani antere michimikuru baketa na mbere na kujukirwa itagarere rito kuringana na ripoti ile rikite na gutukinyanira ndene ya methedo anteto Professor Kithure Kindiki na ugite ati agatigira mbecha chichonda ni chiguchokwa na nkuruki kuromba kana akiuria barabonde bakagwatikana na maitia ja kujukia mbecha cia arimi bethire bakijukiru itagarere rito ora kiwatho ni miariete tanambere na kugwata mbaru ni mujumbe wa ntere chetekane East mboro wa bore ora kinyawa gweta kathingatira na gutigira ati kioto ligikuonekana ntere iu na baadhi ya factory zetu bado zimekuwa na matatizo. Huyu mheshimiwa Mporo wa Bore anajua factory yetu ya Mishemikuru. Kuna watu walienda pale, managers and officials, wakaharibu pesa ya wakulima, wakakula 131 million. Huyu Mporo wa Bore aliniletea hiyo tatizo. Nikaenda Nairobi, nikatumia njia zote, nikaamrisha DCI washikane na hao watu, na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imeubiwa ya Mishemikuru Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shilling, na mimi mwenyewe nakuja kuleta hiyo pesa. Mimi napanga after 1 week or so nitakuja, wakulima ndio warejeshewe hiyo pesa, na wale ambao walipora pesa ya wananchi lazima waende jela na wakae jela miaka mingi. We don't want this nonsense of people misappropriating money meant for farmers and people at the grassroots, pretending that they can use their influence and their networks to undercut farmers. Tuendelee tusiendelee? Endelee namna hiyo. Wapendwa, sisi hatuna vita. Wale wanasema one time hawakuwa kuna lami, hawakuwa kuna hospitali, hawakuwa kuna kila maji na kila kitu. Lakini kwetu hatuna kitu yoyote, na ndio sisi tunasema kwamba tunasapoti serikali ya William Samoei Ruto wakiwa na Professor Kithure Kindiki. Na kisema kwamba kwa kile kuebana hiyo rais kwa ile kazi ambayo anafanya Meru kwa ujumla, kwa sababu pesa ya Mheshimiwa Kithure ilikuwa imekuja na wasaidizi kwa mkono wamekipita naye, wale wakora wameenda statement, wale wakora wameiba, lakini Mheshimiwa Kithure imerudi. Mpigeni makofi wote. Hapo anakuwa wote bakabona Kindiki kana za Ruto kana baba nawe to kinako ui kinako wakala kinako wana na Turokiro ripoti yegie majani ni ate munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki na umbete kwithirwa akirita watho na akiaria ntere cia Gembe South na ntere cia Maua
na rombete mandirector ba factory ya mechimikuru para bedrito bakirikana ne bayete mbecha kana ne batu ni bakwatikana na maitia ja wamba wa mbecha chiankurukia milioni 100 pamba kwethira bagikirwa mpene na kujukirwa itagari yarake watho ni arana ndikendikia ombeta kuthira akiuga ate bageta nambere na kuthiria na nkuruki gochokeria factory ya mechimikuru ni kende gathiro geta nambere na nguhi orago kubatara Nini wa raisi Profesa Kithure Kindiki akerere mawa gĩcigo mbunge kĩa Gembe South na rutĩtwo watho bwa kuwatwo na gwĩkĩrwo talia kwa director factory ya mechimikuru paragwĩti ibwatikanĩte na mahĩtia wambo nkurukia milioni 131 na baadhi ya factory zetu bado zimekuwa na matatizo. Huyu mheshimiwa Mporo wa Bori anajua factory yetu ya mechimikuru kuna watu walienda pale, managers and officials, wakaharibu pesa ya wakulima, wakakula 131 million. Huyu Mporo wa Bori aliniletea hiyo tatizo, nikaenda Nairobi, nikatumia njia zote, nikaamrisha DCI washikane na hao watu, na wale ambao walipora pesa ya wananchi lazima waende jela na wakae jela miaka mingi. Auwete atikaranthe akiona arimi betite na mbere kumba kwitha kinyamaru na ntoba kai ontu nande wete manarikta bano manka bethire bakukura talira kiwatho. We don't want this nonsense of people misappropriating money meant for farmers and people at the grassroots pretending that they can use their influence and their networks to undercut farmers. Tuendelee tusiendelee. Tunajaribu kuongeza bei ya majani chai ambayo ilikuwa 44 shillings per kilo in 2022, lakini sasa imefika 64 shillings. Ya kabutiani Kithure wite arimba komba kwithira becho kura mbechi cio na wite akatira komba kwithira kiretera murimi mbechi iwe wengwa. Na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imeubiwa ya Mechimikuru Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 131 million shillings, na mimi mwenyewe nakuja kuleta hiyo pesa. Mimi napanga after 1 week or so nitakuja, wakulima ndio warejeshewe hiyo pesa. Sema asante kwako. Nategemea mwembamba ni rais kwa ile kazi ambayo imefanywa Ameru community kwa jumla, kwa sababu pesa ya Mheshimiwa TSK ilikuwa inapotea na sasa hizi kwa mkono wanakimbia wale wakora wanaenda statement, wale wakora wanaiba na pia Mheshimiwa TSK mpigeni makofi ya tuwetu. Kiripoti ya Meru TV kumatiani Betanda Msmuturia wathirinja Mutegeri wa Meru TV kiri ripoti engene hata nego kare na mushemano jo monene rojo gwetete na mbere na kuthithika ndani ya kieni kia Maua Stadium. Muchamano jejo gutongeretwo ni munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki na nkuruki kwethirwa kuri na ageni Kathumba na nkuruki atongeria ario mutongerwa baraba ingine ne bunge nene Kimani Ichung'wah, waziri wa Ruji aja nthiguru ne Eric Muga, governor wa kaunti ya Meru Mutuma Ntoithinkia na kinya bunge baingi ba kaunti ya Meru. Kire muchamano jejo mujumbe wa ntere cha Gembe South John Paul Mwirigi na ombere kwethirwa agitarira mathina jara ya kariba gicigo mbunge giki bethirita bagikurukira na ndi barombete kuthondekwa kwa barabara ya kuma ntere cia athirugaiti gwita ntere cia Ntherone munka ntere cia Maua. Gento kengi bakiromba gwithira thirikari nene gukurukira rais William Ruto ikibaretera gwiti na mbere kana maendeleo ntere izi. Atongeria barabo mbere kwithira bakiaria ni bugeta bageta na mbere na kugwata mbaru thirikari ya rais William Ruto na munini wa Kithure Kindiki ni kenda kwithira bagikojera gwiti na mbere ndene ya kaunti ya Meru. Tukwatanire na mukiri wa Nkunza na ripoti hiyo. Na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na kinyete nterese mawa bari na atongoria Kathumba ario majority Linda Kimani Ichung'wah, CS wa Rũĩ nwe waziri Muga, gavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia, Mpiba Meru haraba kuwatiwe ni John Paul Mwirigi wa nterese Gembe South barete empowerment program kana mubango yorayo tetheria antu ekuru gwikuria kiri ikundi. Riu atongoria baba kiaria ni bawete ati bakomba kwithira bakiwatila thirikari na bawa bonde ni tutam kiwate tutamwene yokomba kwithira ta maendeleo nturene na muno bakiariria barabara ya Thirugaiti wetanthero ne Monka Mawan ni
wetendi monkathaini wikira lami na bone kumani na utongoria wa nthiguru nwe Rais William Ruto na ikietumia bakuwa tuta Owata mtokorongo ya elware ke ndoka ngena akwato ke milioni ya komi yao akoya barabara akoya stadium akoya sibitari akoya kona chombe kata watu bora vita wale wanasema hawakuwa kuna lobby hawakuwa kuna hospitali hawakuwa kuna kila maji na kila kitu, lakini kwetu hatuna kitu yoyote, na ndio sisi tunasema kwamba tunasapoti serikali ya William Samoei Ruto wakiwa na Profesa Kithure Kindiki. Tunasema kwamba kwa saizi Kithure Kindiki anasema yes kwa Ruto. Tukipigia Ruto mwaka 2027 kura, mwaka 2032 rais wa nchi ya Kenya atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Watu wako sawa, hayuko sawa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Pesa ya kuchimba barabara, ya kuweka maji, kuweka dawa kwa mahospitali, kuandika watoto wetu, kupandisha mishahara kwa wafanyikazi, antobamero ibo kwa itutam. President wetu ate tuendete kwe na barabara yetu ere aye kironda gya Nkoyi, barabara ya thero gaiti ibana batisi thene barabara eu. Kuna watu hawajui hiyo shinda, lakini mwaka huu kwa sababu ya watu wa Meru kuwa na amani na kushirikiana na serikali kuu na kushika mkono His Excellency the President, barabara ya thero gaiti ambayo imekaa miaka mingi ikiwa shinda kuu kwa watu wa Igembe South, saizi inawekwa lami. Toka bottom maenda wapi? Tulisema ni bottom. Si ndio tulisema? Hiyo bottom up ndio imetuleta hapa. Na sababu sitakijua mwingi wa maneno. Wale wengine ambao wanatuletea matusi, tunaambia waachane na John Paul aendelee na kazi yake. Waachane na Kindiki aendelee na kazi yake. Uwe biashara yao, hiyo ndio bottom up, kupatia watu uwezo wa kupanua biashara yao na kuongeza pesa mfukoni. Ungetaka tusaidia kina mama wetu, tuwachagie pesa ya biashara. Hii pesa sio ya kununua kitenge, hii pesa sio ya kuwaganywa atikute mwende mukakule chapati mkienda nyumbani. Hii ni pesa ya biashara, ndio mpeleke watoto wenu shule, biashara ndio muimarishe familia zenu. Kuna watu kule Nairobi wanalalamika wakisema tuache hii program ya empowerment. Unataka tuendelee na hii program ama tusiendelee? Tusiendelee. Na muthia munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki akionanirie kuorota kiara kiria areani na thirikari akiuga ati kabareke wikira mantu ya koniokaria kiri siasa. Tofauti kati ya nchi ya Kenya na serikali ya sasa, kwa sababu serikali ni nyingi. Hii serikali ya William Ruto ni serikali ya awamu ya 5. Tumekuwa na serikali ya Uhuru Kenyatta, tumekuwa na serikali ya Mwai Kibaki, tumekuwa na serikali ya Mzee Moi, tumekuwa na serikali ya Kenyatta 1. Kwa hivyo serikali inakuja ikipita, lakini nchi inabaki. Kwa hivyo wewe ukitaka kutukana ng'ambo, wewe endelea na matusi, wewe tusi rais yule unataka, tusi deputy president, tusi kiongozi yule mwingine, lakini usitusi nchi ya Kenya. Na wengine nimeona wameanza kusema ati wanajua mambo ya Al-Shabaab, wanajua ni watu gani wanapanga njama vile Al-Shabaab itakuja kupiga Kenya. Na mimi nimesema hivi, wewe usiweke siasa kwa mambo ya usalama. Al-Shabaab sio mambo ya kucheka, ni kama hao majangili wameumiza watu wetu hapa Kiripotera Meru TV kuma Mawe Igembe South, Beta Mukiri Onkonja. Katho cia mwanya mukiri wa Nkonja nonto bwa riboti kuma ntereshe Igembe mbitikire twitana mbere mwanka ntere cia South Imenti ni ara akari kuma ntere cia Gaturu Mbari
ndene ya wadi ya Abogeta East kire gishuga bunge ge South Imenti nebo mirete na kuga bogo temirandi ya weti na mbere bonete kumania no tongere bo mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti nikira bamugete mujumbe ojo nedire twari murongo ko gita karaja na bateta na mbere na kumudura kire mwaka jwa 2027 bari tezaza kagita na kare bakwithondeka ira barabara ya kumantere che yororo gwetaka muringi mwaka ruthito igandene nthunguri kanyakine ira bakugana ndi mujumbe ojo nedire wetwe agita na mbere na kumitejanire Jeff agituma na ripoti yo nabo akariba gaturumbari ntere cha kanyakine ireri wandine ya Abogeta ya Bogaiti kiri gicigo mbunge ge South Imenti ni baumirite na kumeneria bunene mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti uraba kuga kwa nande gute murandi kinya jumwe bethirite bakiona kumania na mutongeria u kinya nyuma yao kumira rukiri gataitere kumuringira kura bari tejaja rira bagukarite kiragita nakyo bachangite mbesa kibenjera barabara nayo yumite yororo gwita kamuringi monka kanyakine asieta akeminya asieta gatea Shadrack ibo kuigwa tori beto asieta akeminya kuma tori umunengera kura kwetha 12 ciatha tutamona ka atone ka rindo ataturiongera na mwankera thai barabara ezi ni ibaterete itibatere kuthwere kansara barabara ezi ibatere kuthwere kiminya utengo gya twiterete buru na mwankera thai atukumia mbesa ira tukwendia karigwa tukarigwa ngarama siringi 200 no yo tukurita iriorera na karia tukaita mbesa turi atori tukenjerwa barabara na aru akiminya tukuthiria mbesa itwakwere kura cie turi abwega mwanka jungi cugitete atea icuizite ugwe Sandiraka uga gothiithagia njira kinya ire ite ciaku na batuiga turigari mono tontu nukuona karagiteji ire aya na arua kethiria maguta tuthite mbecha mtura omba gututethia na tutethia no ntunya mubungi ona batutu na we Dr. Shadrack na lemiro gututethia na ndi uromba gututethia neja tutethia watu kethirikari nene wethere mubu na bunge baja batutethia no ntu itore meri buru na turuga atiri na kwa tukoma tutethia iro tukugui one time turuga tukabaita buru no te muntu akaroko baringira kura kairi na kiminya Sandiraka augaga na tethagia njira ici kinya gwe Sandiraka ruju itukwenda utethio bwaku aja tontu kura iciejite bariuga bambirite mutaratara jo kutha mbesa nikenda bakathithia barabara ni untu urimi bwao ni buremi gukinya thokone na kinya ana bare mogwita cukuru ngayita kare atongeria beto baromba kura ibejete bondo baetura ba tuthondekera njira kuma ndi munini mwankira undakinya tutiona gututethia mwanka rire aturi ba ungana bonthe bomba gucwa karagita bukuona aja benja njira ntuku na arua indi thina ira twina yo ethirira maguta aja tuntu bwa kuthondeka njira na mbeca itiung'ani njira eci nio itunyamaritie kuma ndi mwana munini na nandi ndi mukuru witite kuria mbeca cio kuru tiu ukumbona na ndi gintu kira kirio atongeria betu njira eci nio ikagieria ara kure nere waja igeta ndarene igeta kanyakine na aritwa bonthe baumaira bukuwa bakiaria riu aturigari muno ne atongeria betu ibo kuiga mathiko ijare ntureje tware mwaburu monka muri jo abindi jo kamatona gituro indaka oi tukuromba tafadhali thirikari potuigerwe kiao na botuonekana ntu batu eje tengoge etongoge ndikwejo buretera kura na bobuturetera maendeleo iromba riao na ndi ni antu bawendi bubwega nuntu ni batejanirite ni thirikari kuba utethio bwa kimbesa nikenda barabara iji kethire kithondekwa na kunyia jamwe jamathina bethirite bagikurukira gwa kagita iromba riakwa ndiruga uju itu tutethie ni aja kenda nture ji karabwega tontu turi na thina kiguru kiri aja muturi ungi uri bagaitia aja atemamaga tontu kinya muntu akurukite arite bia wigwita no tura gwita ntu kigurune tontu nayo njira eci nitumairwo ni antu baba ingi mono gwitia igandene kionyo na kinya bikibiki ciaramire njira eci marigo na ndi jara maingi ajora ira mundene kanoga kamato kaumiria na ala kwina rami tontu mantu jaja ikyo gitumi ukona aturi bathuri mono na baicitaniritie baita benja njira eci narua kiri ana betu ba primary
aja bejaira mundune turi aciari twabaretera aja uju betete cukuru Kanyakine kana twikitie mwana cibitari muciari ati mama ona thiri mwana etete thaa 10 na muciari ukire cukuru na ndi ya Ndarene turomba mutore umba kuthwa ena utethio bwawe umba ututethia hatunenkera utethio na twakena tuthondekero njira kinyi twirigite kuthwa tuna mathiko nao gaitie ndi ambulance yacokere ari guru turakamata mathanduku na gituro mwanka kwa mwakuru nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Kerekana na ripoti ya Jeff Wagituma yegie manto jegie siasa na nkurukio tongere boge shugubunge ge South Menti twerekere kire ripoti ngene aria agogutarirwa ati Mugambi Imanyara orani wakiri na nkuruki Karo Murioki omwe obaraba kwethera bakemereria matagete ke ujumbe ndene ya North Menti nibonekene kumene rubu nene ngikundi kumenyekana ta Meru New Horizon ni ara gikundi giki gutarira kuga ati atongere baba baire ni betherete bakirekana na nkuruki kwethera bakemeneria gwitithwa nkathe gwa cibitari ya Meru level 5 monga kwetho Meru level 6 mutugi wa Kiambi na mbete kwethera akiaranira na gikundi giki kia Meru New Horizon na gutubanganiria ripoti ora njere ntariro Meru New Horizon twajenga pamoja. Ni mwanjiri jomweru jo ikundi kia mbeu mbithi na ritwa Meru New Horizon kire ni ruciara rwa Meru New Dawn bamwe ba memba ba ikundi kiu bacibanite na kwijamo kwanjira ikundi kia Meru New Horizon ara na ro barugurite ngwatana ya ikundi giki gitongeretwo ni Yariki Mutwiri bakigweta itumi kathumba bia gucibanira New Dawn na kwanjira Meru New Horizon muno kainda thaa 11 tariki 17 mweri wa 3 twapisha Governor Reverend Mutuma Ntwethingia na tumwapisha tukotala mathaa 11 mwanka thai mieri 5 ariite thai ni thaa 5 tutiomba kwethira tukiaracia mantu ya Dawn nonto ni thaa 5 na thaa 5 ni thaa ya kurita nguti muntu ithairo wa mami ti oma loji aici korakere mieri 6 ikuthira twina gavana mweru na tureona maendeleo na tutikirira gavana jora twari noe tukimusapotaga mbere ya gavana Meru tugeta no rugendo runthe kwi muthenya ni aria batariritie ati muoroto jwao ni kuigika na kugwata mbaru thirikari nene wamwe na thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwo ni gavana Mutuma Ntwethingia turi Meru New Horizon tukethira twitaniria na moto ywa gavana wetu Reverend Mutuma Ntwethingia lwayo kuwa twaijenga pamoja tutetera gutuka tuketha twina gavana ana kwa ana tugiakaga na mona waki bou barana bo bakethera bakicokia Meru nyuma tuketha tukikuraja michumari ora nyondo ithigia atia gavana arethairwo ari obichine kubanga mikakati no tungugicia thirikari itita wore antu bathuganaia gukicha thirikari citawa na policies na guidelines na kwithirwa rwano rwao ja gikundi giki ni nyondo baugite bari tayari gwaka Meru bari amwe na te gwaka ki indi kinya gukura itingi kana igiriria bia gukiria Meru bakiorotithiria kiara wakili Mugambi Imanyara na muciaca Karo Murioki ni kiria bakuga ni bakurwa na mirandi ya witi na mbere kuria gwitithwa nkathi gwa cibitari ya Meru njanoro gutuika level 6 na mtu gwitwa Mugambi Imanyara turigwa ariuga kuthithia Meru level 6 kira kikipati kuthithia kuchenjia kibao ukuona mtu wa represent darkness jera tura ino ke mwangaza nyari tura mwangaza ikibao kikiandiki mwangaza ndi mundu jwareo ariuga ikethera ni boba thirikari ne kira bare thithia bare jo kibao bakachenja kigetwa Meru level 6 utongere bu to kwanda Meru kaire michimare rangi tukura ijo ngeaja ogwitwa Karo Murioki ndigwa ariuga atiri ati North Menti antu ba North Menti level 6 yakwaja ati bateo no tungata na wente kumena antu ba mantyange barambire gwitwa she for she kida baretera ba mbukizwa drama kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Menti Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Ripoti ingine ati Kipchumba Murkomen orano waziri wa karibu ndene na wathani bomatura nethirito gicumire na kumaneria bunene ore wari munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Rigathi Gachagua akiuga ati Gachagua auma nthiguru ni Amerika akethirwa agita kirirwa ngirwa nthikiri ni kenda kwandikithia imwe mari yawe irethirito akiariria kagitana kara ethirito ari ntereu cia Amerika nkurukino nanetie kugwatanira na ngwataniro kana nonne kugwatanira na kuuga kuri na ngwataniro injaga katikati ka Rais William Ruto na mutongere wa kiama kia ODM Raila Amolo Odinga. Na pia Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati wewe ulikuwa Minister of Interior, now you are the Deputy President, you carried yourself with utmost respect for this country and the people of Kenya. I saw another man who sat where you are sitting the other day, desperate in our country, talking about issues of insecurity as though it's a joke, to the extent that he's talking about, he thinks that he's going to parade issues of terrorism in America for him to get votes. Your Excellency, we want to say without fear of contradiction, because he has said he has information and he knows and he has an agent who is sitting in meetings with Al-Shabaab. As soon as he lands in Kenya, he must record a statement to tell us exactly which meetings he's doing with terrorists. This country, you know, we have joked for far too long. Lakini, na mtu kumbavu kama huyo alifataje kukaa kiti kama hicho wewe? You know? It is just unbelievable. And so we are saying that we must carry ourselves with the responsibility that deserves if you are holding a public office. Sasa kwanza mtu anaongea namna hiyo atakuwa rais ya mji yote. Huyo mtu atakuwa rais alishindwa kuwa deputy president hapo maliza hata half term. Alafu anakuja kutuambia sijui what term. Yeye mwenyewe angemaliza half term. Kwa kitabu ya kisheria, kwa history ya Kenya, anakaa kama mtu hajawahi kuwa deputy president. Ilioshwa kabisa na ile impeachment ikapotea. Alafu anakuja kutupatia lecture hapa. Hapana. Mheshimiwa Rais akishikana na former Prime Minister His Excellency Raila Odinga watuletea mwelekeo ya vile tunaweza kuleta Wakenya pamoja, na wao wakaweka pamoja ile technical committee ya kuangalia mambo ya 10-point agenda ili kuhakikisha ile memorandum tulisign. Wewe ulikuwa the main advisor yao wakati ilikuwa inatengenezwa. Ile memorandum tulisign iweze ikatusaidia kama Wakenya tuhakikishe kwamba nchi yetu inaweza kusonga mbele kwa mambo za haki za kibinadamu, kwa mambo za maendeleo, kwa mambo za mengi ambayo tumeandikwa including devolution. Na ninataka kushukuru Rais kwa sababu kwa hiari yake yeye mwenyewe ametoa mwelekeo wa kuweza kufidia wale ambao waliumia kwa maandamano tofauti kutoka 2017 mpaka sasa. Kwa sababu kuna watu waliumia bure. Kuna watu waliumizwa bure kwa sababu walijipata katikati ya goons na kujipata katikati ya violent protest. His Excellency the President ameonyesha mwelekeo mpya na ameleta ile direction. Na wale watafidiwa ni pamoja na polisi wetu ambao wameumia katika maandamano. Tuarekera Monka County namba 13 ire ni county ya Tharaka Nithi ni aria abiashara bathoko ya kathona ni barombete kuthondekerwa thoko ici ni kirabe kuwa kwa kagita gakaraja thoko ici ni umbete kwithirwa gichuka kinyamara kiribo kuringana na biashara baba baugite mata jara jombere kwikirwo ni thirikari ya county monkera jai jate gwita ngugi kintu kira kithagira kigibachumbura kagita na karaba gwita nambara na biashara ciao kagita na karaka wa mundu Autara mwandiki wetu Antato Ndagara waigona agutariria abiashara baba na nene barombete thirikari ya county Tharaka Nithi ire tongeretwe ni Governor Muthomi Njuki gutigira ni kubathondekera thoko ije ni kenda bageta nambere na biashara ciao na njira iria ikubatara. Biashara baraba gukomaga thokoni akathwana na muno barabendagia thokoni ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi iberecete kinyamara bagukurukira kumania na kuthukanga kwa mwaka uju muno guturikanga kwa mabati na kinya mataa matumikaga kumamurikira kinya mabakiwi marimite kwa igita araba kiaribugiti bakwenda uteithio kuma kiri thirikari ya kaunti
mabati mange maria makureta weru itwaretie gita rinene twaruga iware tiko melike mabati mama ngata gukarete kama kurenduka abambuya yaura koko utikarika ende anto baumia biongo anto beto na bubega muno bakabwa na bumenya yogwe ito bayonerera utwagira ito yetoreke bechiro mabati mama twekero mabati maena yetobi ndeni kwena stima mata 19 magokira meri tatara direte turigeta riboti twinyire baito yetoreke bechiro Injinia Gitekejiro akĩaria igũrũ rĩa gĩhũnto gĩkĩ naugĩte tayari bota thirikari ya kaunti bamũkĩrĩte matheta ma biashara baba akĩtheria barĩ na mũbango wa kũja kũthondeka ndatumire itutumite engineers baba kũrĩaga ba assess the status of this market na bona kinya mabati maratukwiragwa na kwina mabati already to programmate on their replacement makaripreswa na lighting yeno this electrical engineer ya kurea they have checked all sections ili takulight. We have a responsibility and thank you for bringing it to us and to bawo kwa na bakiuga already nyeba to andikera ntuga to tije we are working on improving the lighting of this facility and indeed the entire of this town no the town yeno no ni oyeto na ni county headquarters bobo botakugana na munini wa ngavana Nderebia Nyaga Mwisraeli akiuga bota thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bari na mũbango wa kĩra biashara baba na mũno ekoro bantu arabakana wakagia na bao kagita karabarekere biashara. Ndeino kweno His Excellency the Governor together with Mwisraeli and the entire team ne atutongole kitu yatwake enyamwe kwetu kilese nembi agekurube tureba karobana tona tonini beje tabula ukajiara chuka bone anto akono kwa yatwana na tokandekelwa mwalimu balutage roko balinge biashara batena maunto mainge ona we yawe mwalimu wamba kwera na mwanwo okagya kana no iromiria somewhere ugatiga kana gakwau ukejoge ukiyogoro we nokite na gakerwa kena gakwe masarati muno no ndandore bayaga twana twene au no mwanka kurorwa wera ura wageririte uma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna kuma kaunti ya Tharaka Nithi tucogerekere kaunti ya Meru twerekere Monka gĩcigo bunge gĩa South Imenti nĩ ara mũjumbe wa Nteriji Daktari Shadrack Mweti na ugĩte wega etana mbere na gũkare thirikari ya Rais William Ruto kwa kagita gaka ende kagita ga siasa gakinya kagwatanĩra na kari nikenda kwithirwa akithingatira mwerekera joraba kwenda aomba kwĩtana mbere na kujuthingatira ngurukina ugĩte wega etana mbere na kureta miradi ya wĩti na mbere nikenda agatethia ringi kura araba muringire kura nikenda agetana mbere na gũtongera gĩcigo bunge kĩu gĩa South Imenti. Nawe mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti akiaria ari gĩcigo mbunge kĩawe muthenya jwa narua na ugĩte agetana mbere kugwatĩra thirikari ya President William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki na kuga kagita ga siasa gakinya kethira gicoka kiri antu bethere bakimwira ete murengone jwa one term kana jwa two term. I went to parliament on a Jubilee ticket and I promised I would deliver. Just give me time. I complete my 5 years and evaluate. Ankwenda kuwira aliandi nandi detire na kiama kia Jubilee na ndi thirikari ne na ntuma ke thirikari no tutuba kuboretera bira bukwenda manto yobo kuga manto tutam one time bukaliria tukithirikiria lere ule but mimi nitaka kwa serikali because it's the only place komba kuwaka ta police station yeji boronere aja yazira police station there is land registry there is also birth registration Huduma Center is coming. I don't want to announce what I've done but you evaluate yourself go for the time being mumero uwa utiringa ng'ombe ukugende elia teza sawa aniko mkithirikali biteu we have 2 years to go. Let's support the government. Niara nkuruki mutongeria ujo akuga muthenya jwa rujo iria kethera kithiria miaka 3 kuma kuthurwa na ari thirikari ne na kuga mirandi ire thirite akithondeka kwa miaka iu ni ire kirite kiri manifesto yawe
na kuga kinya kethira kithithi ikarobia mwingi ni kenda akari bakauga mirandi ira bakwenda kuthithirwa twitite na mbere na kenda bakamwa riboti ya nguge mirandi ira ethirite agita kwa miaka iu ithatu ikurukite. I promised I would let you down. Tomorrow is when I'm completing my 3 years. And these 3 years, I'm dedicating them on the pillar projects to implement my manifesto. For tomorrow, the next 1.5 years, I'll be monitoring the project I have started, and also go back to the electorate to inquire what else they would like me to do. Then the last 6 months, we will be managing my scorecard and go back to ask South-Emet people whether they are satisfied with my work so that they can decide to elect me, but to elect me. Ni aria kirikiria atariritie mwe mirandi minene ethirite agikinyaniria kiri utongeria bwawe. I've done my best. Ndithite bwega ura kumpikika within that short period. My vision and my dream of South-Emet is anchored on prosperity. Tegerete undetia parliament nkiendaga kuona ati tugukire mtu wa South-Emet. Ndienda kumishoni kintu kimwake kiratwekere mete. By the end of September tutakuwa na title au lease ya Malimba campus as a complete campus. Na kukethira kuri na project ithatu dene Malimba, ukethira kwina department ya livestock, alafu kukethira kwina department ya kwithira twina embryo ile ya kwithira ya tujao, and then kukethira kwina campus complete ina 50 acres ila tutwire twagite by the end of September. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kere ripoti ingetwerekere monka Teresia Bore aratuketha tuketakagira ripoti ya mwandiki wetu Antoto Mwendole Iboni aria antu bari na mawathe kuma sub county cia Meru ni bombete kwithirwa bagicemania Teresia Bore East ni kenda kwariria mantu kathumba jakoni antu bari na mawathe kuringana na karibaba kana antu bari na mawathe barombete thirikari ya county na nguruki thirikari nene kutigira ni kubatetheria na kubamurika kagitene karia bari na ubatu na kubatethia tantu bangi barabati kwithirwa bari na mawathe ndene ya county izi. Mwendole Iboni na ripoti hiyo. Antu bari na mawathe na barani atongeria baikundi bi kuma sub-county mwanya kaunti ya Meru ni basemaniti sub-county ya Bore East arabari na moroto yo kwariria mantu ya antu bari na mawathe. Narua twarethia Kirua, that is Bore, where we comprise it Bore East na Bore West. Kire misema ni rato kuthithia ndene county ya stakeholders engagement. Narundi na nkatho nyingi no twithirite turi na ntuku nthongi iria tukwaragia na all stakeholders para baitango gopisi cia thirikari cionthe kenda toba mantu jetu jara tukurukaira batu antu ba disability obuisi tukurukaira challenges na tukaraga kwaraniria no tongeria bwa thirikari tumenya challenges ira tukurukaira ciomba kuhandwo kana ciomba kutaturiwa atia imo ofisi ya thirikari twethira twina igita riri umo na aru itwithirite twina ntuku nthongi no ntu all stakeholders para bajukia kanya ga kwaria pa gutwira uria tukethira tuki interact nabo kenda thina ira tukurukaira ciomba gutaturiwa batwi kiatho ki twomba kubwithia narua ikiutho kia binana ka sub counties no ntubotu bwa kuchemania na stakeholders baraba siasa baraba kithirikari na ibwega no ntuba kiatho kini no tukuona way forward
na bakiaria moya mathina Gathumba yaraba kulukira bariua ana beto baraba kwitha bena certificate ya disability bakamenda gutumira bora butiagirite beta kwayana na arakire antu baraba kurita biashara na batuthukiria batuturi antu ba disability no nturiro kayana certificate ya kwirita na muntu biashara kana ita urengare kana nya ita thithia biashara ni batwa kuthukiria ni kenda tutikomba kuona undumere rike thirikari no nturia ngarira ya ite kinye eringwa yone accident muntu disability no kethirwa kinya akithukairwa mawathe yawe thinengira tukuana ndi thirikari ya county itongeretwe ni mheshimiwa kana His Excellency Ngabana Ntwethingia tutiromba kwa address ana baraba mawathe baraba irika kana epilepsy ndene ya Meru County twina ana baraba kwirika akwingiri 6 ana bau baririka nontu bate kuona ndawa si epilepsy itukuromba thirikari yetu thai ikubwithia budget niongele ndawa iuchi ana baraba irika nontu disability uni gutuma kwirika gukwingi kwa bathukio tombo. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Nkatho cia mwanya mwende wa Laiboni kuma ntere cia Bore nonto bwa riboti u tucokere kiri giciko bunge kia North Imenti ni aria bamwe bambeo mbithi mono kuma ntere cia Gakoromoni ni bombete gucumiria na kuregana na riboti ati ni bombere gutumira kana ni bombere kwethura bakithokera na gutumira buthuku mbecha ire chumbete kwethura chikene nkendo kiri ndiunga monini wa rais wa nthiguru ya Kenya Professor Kithure Kindiki ndene ya county ya Meru kuringana na mbeo mbithi baba baugite baba tegwitikire gutumirwa na musiasa kana ni siasa na njira enthuku kagita na kara siasa cha mwaka wa 2027 chithiritwe chigetero na nkurukia tongire Gathumba bethirite bageta na mbere na kwiringira kampeni. Kwina antu baba gutugitangira na aja Gakoromone kwina antu bagwita media bakaria media bakienda kuga Kindiki bakienda kuga Beatrice ambwire Beatrice na itiria list agwetia list no weterere ugwe wigoraga gucokeria list ejo wetituka wetitwe lazima kana wetitwe barabageta tiga gututhukira marito ki munene wetu tura munene wetu atiretana munene wetu batu na tubangite na batu na twikite list batu listi yetu ira twina yo munene wetu na gututhirira through pass na akuru bau baguturingira batu tutukwenda akuru ni mukuru uri kuri aja batu twe vijana na ilokora vijana bakiona na made bakiwa turenda mami we batu turenda mami kana baba tutukwenda turenda mami tu Akoromoni batwe kana Akoromoni bawa boba gwete media bakiwa iboba Akoromone itofesene abo ke media u tona ni abo batonie group ya Akoromone ni iri kuna batoto iba Akoromone abo we youth ete youth ya Akoromone ako youth yenge youth nyume were naibo igere deputy president akiuga kirao ni kireja ero muto naibo rajara bamukaria kiwanja aria na agwirwa sana na aru ambeje tena good news karibu ndina nafasi ya gwikia antu egana Nairobi kwambiria conversation egwetwa intergenerational conversation na ogataga sample bweri kudokia actually muntu umwe kanyotwe no muntu Meru ne nene ene ndari kana na bara bakwa ibo bweri kwa first priority na inteto ikenderea mieri kwa imantu amega jarearea ene Gakoromone gaka ni antu bakai bate kinya batano bate kwenda sauti yenu bato na antu kwenda bagwata mare twende babo ndenda bothithia oversight Gakoromone ko ground no tena ombe na ndere oro okwa na kwe mokungi na kwe kana na kire ripoti ingine ati muthenya jana ro mujumbe wa giciko bunge kia Bure Mugambi irindikire nombere kwethirwa gikinya kire mambura ja gutigira ne bakwige kakana gakaiji nigira gukurikana ati ko kagita gakaraja na ndikana gakaiji ne kombete gwita na mbere na kuririkana na kana gakari kageta na mbere na gutariru na nkuruki gutongera kire mantu Gathumba MC Mutonga na ripoti hiyo.
muthenya jwa narua ni gukugitite kiatho gikinene muno kiria gigwiki-ini mutongeria kana MP wa Buri Njawe Rindikiri na omba kwithirwa agicwa gukiria kana gakaiji karia gatiganiritwe muno na bakiaria ni bombite kwariria uria bakomba kwithirwa bakigwatatithia kana gakaiji kombe gukinyira kana gakari jau na jangi ja maingi ni jombite kwithirwa jakiarua kiatho kiria giukari gikinene na antu barugeri bathinjirwa na bomba kwithirwa bagwiritwe bakiaraniria sana. Kwanza nichukue nafasi hii tushukuru Mungu kwa sababu ya mvua leo. La pili, nataka nichukue nafasi hii kupongeza kamati ambayo ilichaguliwa na wasee wa kijiji kupanga hii mikakati ya kuita wasee na vijana. Kama unavyoona, hakukuwa na wanawake hapa, hakukuwa na wasichana. Hiki ni kikao ambacho wasee walisema wakae chini waongee mambo ya kijana mvulana. Wasee wakae chini waongee maneno kuhusu jamii. Wasee wakae chini waongee maisha ya location hii. Wakae chini wapange, waanze kupanga mikakati ya kushikanisha ili tuwe na amani katika location hii. Na vile vile wakae chini waanze kupanga maendeleo. Unajua panapo wasee hapakosi neno. Na tumeona kuna shida nyingi katika location hii. Na pia constituency yetu. Vijana yetu wengine kwa sababu ya shida mbalimbali hawana kazi, lakini hawa vijana wanataka kufanya kazi, hawajui mwelekeo ataenda wapi. So hata vijana hapa, kwa hiyo kamiti kulikuwa na mwakilishi wa vijana ndio waweze kuzungumza shinda ni nini tuko naye na vijana. Nirudi hapo nyuma kidogo. Inchi hii ya Ontelele ni inchi muhimu sana katika wadi hii na katika constituency yetu. Na hao wasee wako mbele sana. Lakini kuna pahali tulikosea laini kidogo. Wasee vijana wakaanza kwenda njia hiyo kwa sababu ya pombe na sigara na nini. Na unajua hii ni jukumu letu kama sisi wasee kushika wa vijana mikono. So hiyo ndio sababu kubwa ambayo mkutano uliitishwa. Sisi tumeona lazima tuanze kuzungumza na vijana. Lazima tuanze kuzungumza na wasee wa kijiji. Muno sana unaona mzee anatoka pale kwake, anaenda kanisani, anarudi kwake. Tukienda pale kanisani wasee si wengi. Tukikuja pale mashuleni wasee si wengi. Hata tukienda pale kwa masishi wasee si wengi. Lakini wako area. Na mumeona ni wengi leo. So hatutaki kuashia nchi yetu au akina mama. Na tuseme akina mama ni wabaya, ni wazuri kwa sababu ni wake wetu. Lakini wasee lazima tuchukue jukumu letu. Biblia inasema mzee ndio ubariki boma, mama ndiye anapokea. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi Meru TV. Mutegere ripoti yu ya MC Mwitonga nego tukinyiria muthiajo anteto chieto chia Meru TV utuku bwana arua mithironge kwandagera kangita kakega unba mbitaga Dennis Mutuma Muthomi mwona nilitoma thithio ni Paul Ngojiri.